ଆଜି ଆମେ କ୍ରାଫ୍ଟନ୍ 9 ୱାର୍ଡ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବକୁ ରିପେୟାରିଂ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଦେଖିବା, ଜଳୁଛି ନା ଜଳୁନି। ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଡିଫ୍ୟୁଜର୍ ଖୋଲିବା। फास्ट एमसीपीसी ठीक अच्छे ना देखिए एमसीपीसी भी एमसीपीसी हम खराब अच्छी एमसीपीसी लगे भला एमसीपीसी लगाया। हीट सिंक पैड्स लगाया। भल से हीट सिंक पैड्स लगाया। स्क्रू लगाया।
ଆପଣ ଲେଡ୍ ବଲ୍ ଏମସିପିସି ଲଗା ହେଇଛି ନୂଆ 9 ୱାଟ୍ ବଲ୍ ରିପେୟାରିଂ ହେଇଯାଇଛି। ତାର ଆମେ ଡିଫ୍ୟୁଜରଟି ଲଗାଇବା। ବୋଲ୍ଟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓକେ ହେଇଯାଇଛି।